خير خلق الله من مضر الله الله محمد خير لله كلهم محمد دين الحق والندين به الله محمد مجملا حقا على فرد على المؤمنين Alhamdulillah Rabbil Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Sallallahu wasallam ala khairi khalqillahi ajma'in. Sayyidina
سيدنا مولانا محمد صادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه حق قدر المقدار العظيم. نوينا التعلم والتعليم ولنا بنا بالعلم وزين علم وزينا بالحلم أكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدنا علما ويقينا وارزقنا رحمة. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وتب علينا يا رب إنك أنت التواب الرحيم. اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين وانصرنا على القوم الكافرين برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. والحمد لله رب العالمين. معاشر الحاضرين، معاشر الطلاب rahimani rahimakumullah. Alhamdulillah, alhamdulillah, syukur ya Rabbana. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, adik-adik, anak-anakku, bulan Rajab yang insyaallah kita telah isi dengan memperbanyak istighfar, memperbanyak melakukan ketaatan dan alhamdulillah dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani rahimani rahimakumullah, kita patut bersyukur karena terjadikan umat Rasulullah, umat yang sangat dimanjakan oleh Allah. Berikan di bulan Rajab kita dibimbing, diarahkan oleh para ulama untuk memperbanyak istighfar, memohon ampun kepada Allah, minta ampun sama Allah. Namun di balik istighfar itu sendiri yang memang tidak nunggu kita berbuat maksiat, tidak nunggu kita berbuat kesalahan, kita dianjurkan untuk beristighfar, memohon ampun kepada Allah. Bahkan kitab amalnya banyak istighfar. Namun dosa kecil itu yang menjadi pelebur dosa kita. Ini saya lihat adik-adik bawa kitab, apa namanya kitabnya? Tanqihul Qaul hadis. Di situ disebutkan bermacam-macam fadhail amal, minha diantaranya ya Pak, wudu tanpa selai pakaian, telanjang bulat di kamar mandi, dan mungkin di luar kamar mandi. Orang itu habis mandi wudu tanpa berpakaian sama sekali, sah wudu, tapi kurang adabnya. Bagusnya secara adab dia menutup aurat, antara lutut sampai pusat ditutup rapi. Kemudian kita jalankan semua sunnah Rasulullah yang mungkin itu. Ada kiblat di antaranya, meninjau kali, menyela-nyelai doa. Apa fadilah? Bab fadilah wudu yang di situ dijelaskan. Kedua surat Al-Qadar kata wal-fal hasanah. Gampang enggak? Gampang insyaallah bagi orang yang dikehendaki Allah. Kalau orang tidak dikehendaki Allah, dia tidak ingat, dia akan lalai. Walaupun ini pekerjaan bukan sulit, bukan baca Yasin, bukan inna anzalna 30 kali, cuma sekali. Tapi subhanallah, ada orang sudah